Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Rilaluna yawattu ma'barakai Masaro siti najaki pamegawi sukrutta lurisi si arajanna fungla ta'ala. Nasaba ang kangetta si matari wiring asaginangan untuk pegawi ritallai fakkasibiang. Tentu rifahas si bawa mabradecing makkadewi yaitu ritallai atutungar lebok na linu hanya sementara. Degagat tau tu manan numeng kulebuk na yetanai. Maka dari itu yang namanya waktu itu tidak akan pernah berhenti. Dia itu nangkan alipan ritalai waktu. Jadi fenik macawi riang oloye mabela rifolaye. Makanya rifahangi si bamadice makrewe riwattu tu tak makukewe engkatu wattu matu na folai kiri talai amatingan, dan itu pasti terjadi. Riwattu madisi tak makukewe baja sengadiwi engka wattu na folai kiri talai lasa, dan itu kehidupan. Dia nama di situ tu tahu. Riwattu mawatatta makukewe suatu saat nanti engka nangka wattu na foleki ritalai alam mangan. Maka dari itu tu mata menabikan kehadir Siti Naji untuk rifake guna yero kesempatan tak si bawa madece. Sarikwa mengidik na tu malade masa sekali mati Sri Mundina fungla ta'ala. Maka tafur salawat dan niya mapas salamat syukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kewisi mata mancaji uswatun hasanah. Mancaji wi akkacuireng madece lori fade di mana. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu sinin na sewa-sewa na fancaji fungla ta'ala kulebuk na yatanai. Si tungat-tungan na makkadewi pasti engka mana tujuanna. Jadi dia tu gaga sepdi sewa-sewa na fancaji fungla ta'ala rilebuk na yetanewi sia-sia. Pasti engka mana tujuanna. Olo-koloi na fancaji fungla ta'ala pasti engka tujuanna. Tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah pasti ada tujuannya. Makumaturi diri talai rufatau. Yang namanya manusia pasti ada tujuan. Magi nari fancaji rufatawe fole rifungla ta'ala. Cuma terkadang rifallah wangeta
engkar fatau de na fahangi de ni sangi makkade aga je tujuan dari fanca jadi fungla taala kulebok na yetanewe. Makanya kadang-kadang ketirun tur fatau de na malak de na jampangi alena untuk pegori talai fak kasibian. Nah sebab memang de na fahangi makkade aga tujuan dari fanca jadi talai fatau. Bahkan engkau rifallau ngetani sesat nafahalada sama kri tujuan dari fancaji ku fungla taala untuk mapakwe cuma de mitumi hanan kana macan ningatin na pegawi. Makanya nafanasa ki fungla taala makrewi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. De nari fancaji jingena niru fatawi illa liya'budun sangadina si mata melomi masompat. Melomi makkasibiang melomi pegawi tala ibadah. Jadi fulikuna yana fungla taala rifaham maka dia tu di rufatawi rifan cajiri fungla taala kulebukna yetanewi bahkan rijamin dalek dari fungla taala tujuannya untuk beribadah, tujuannya untuk si mata pegau di talai fak kasibian, pegau di talai ibadah. Fekugi carana seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Nah sebab itu di talai fak kasibian dan mama kada sempajang. Tanya bawa makada puasa, tanya bawa makada seket, tanya bawa makada haji. Nekeri telah ibadah, fangkau ketar lebukna yelino, fangkau kemadecing ijamah. Semata-mata karena fungla taala si materiak kata, maka itu semua termasuk ibadah. Tudat-tudat tak maku kewe. Semata-mata fungla taala si materiak kata, maka tudat-tudat tak maku ke termasuk ibadah. Ijamah jama-jama linuta dengan niat untuk mencari nafkah yang halal untuk sampai fapedale halalan fungla taala maka yero jama-jama linuta juga termasuk ibadah. Maka fekugi caranya yero seluruh aktivitas tak bernilai ibadah mana ngeri sesena fungla taala. Makanya teman-teman lebihkan kehadir si boleh-boleh tak yero rifat keguna yero kesempatan ni si bawa madecing. Betuan ada maku kewe ajak na to masagena buat tuta na pameloki makasibiang. Na sabak nari ko tuta isappa koso deje gaga wat tuta kosong. Neki aga isaparangi wat tualeta untuk pegorita lefak kasibiang. Luangkan waktu untuk melaksanakan ibadah. Aja ni sappa waktu masagenata. Na sabajat jadi di rufatan nari ko persoalan dunia engkamu wat tuta. Nariku persoalan lino melo ijama engkau wattu tak masagina wattu Niki nariku persoalan akhirat melo ijama dega wattu na. Betul ada teman-teman bikin kadir termasuk persoalan akaroban kadang-kala nariku persoalan dunia mega duina masagina warang paranna. Niki nariku persoalan akhirat persoalan akaroban terkadang dia na mampu padahal persoalan dunia mega duina mega warang paranna. Makanya pergunakan kesempatan itu dengan baik. Apalagi teman-teman lebihkan kehadir hari ini bertepatan dengan 4 Zulhijjah, yaitu as-sunnah fancaji fungla taala selama 1 tahun 365 hari. Niki engka sendi as-sunnah fancaji fungla taala nariku pegoki fak kasibiang rilalena matandri angkena Mendri angkan ni rufak kasibiangi malade na foji fungla taala. Tega yero sewe yen itu 10 pertama di bulan Zulhijjah. Maka itu hadisan Nabi ta ma min ayyam al amalus salih fihinna. Dega aga sonari ko pegawi amala madece taweri lalan na ahabba ila Allah malade na foji fungla taala. Min hazihi ayyamul ashr ia dari turi 10 as-sunnah yang dimaksud yang itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Makanya dari kutu makasih hitung-hitungan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah termasuk ibadah yang paling mulia. Matandri angkena dena fada dari ko makasih yaki ri as-solengi Masampaja kiri 10 pertama Zulhijjah mendri angkatna yurusan pajangi. Bahkan angka sahabat makutana makrewe
Tiga lebih dibandingkan nariko berjihad di jalan Allah. Nariko berperaki ko lalana fung Allah Ta'ala. Agar asa Nabi tak namuni berjihad ko lalana fung Allah Ta'ala. Lebih makasimu firu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Makanya dipakai guna kesempatan si bemadecing. Megalak ada turufan amalan. Meloki mengaji silahkan. Meloki masih dekat sesuatu selama 10 hari di bulan Zulhijjah itu juga mulia, melebihi. Meloki ma puasa 1 sampai 10 hari Zulhijjah itu juga mulia, mendri angkat na yerfak kasibian. Makanya teman-teman lebihkan kehadir. Iya itu situng-tungan nariku pegoki amalak madecing untuk alita matuje itu. Maka rubaki pasti di matumanya menyemangi matu yero apalana kerubata. Mas sempajaki pasti di matu-matu lolongan yero apalana sempajani. Agana sa fungula ta'ala man amila solihan fali nafsihi. Nigi si mata pegok amalak madecing alina matu si mata dupe decing na. Wa man asafa alaiha nigi si mata pegok amalak maja alina matu si mata dupe jana. Jadi makanya itu fungula ta'ala nigi betuan ada di gagan fas sengadi. Dina kan nareko tau sogi tau engkaf angkana kurangi facalanna. Nareko to kasiasi tau de gaga jabatanna rakyat biasa taruh malah ada facalana. Dina kuro fungula ta'ala. Neke makare fungula ta'ala nigi. Nareko to kasiasi fale mati nulu masih dekat. Musti maturuto kasiasi lolongi famalana. Nareko rakyat biasa fale mati nulu pegori talai decing. Maka roba ya mustahil na matulungi de cina. Dena mungkin to kasi sila ndak mas sempajang. Dena mungkin to kasi rakyat biasa sila ndak mas sempajang. Na to ang kejabatan na to sogi lolongi pamalana dena mungkin. Makanya untuk alita matuji itu sendiri. Maka si biaki pegok kurita la deceng ibanti fadat tarufato untuk alita matuji itu. Dena mungkin to lengi lolongi pamalana. Mas sampaja ki pego ki deceng dena mungkin taulengi lolongi famalana deceng tak pasti di matu manya mati Rasulullah fungla ta'ala. Nah sabaya tu tahu lebok nelino teman-teman lebihkan kehadir ang keduan rufa. Yang pertama engka tahu si mata nali alena. Foleri afi malumpa-lumpai ranaka facalana fungla ta'ala. Tegena yero termasuk di mana engka hadir ekolana masih tak maku kewe. Magi na tu mas sampajan. Magi na tumak kasibiang si tungat-tungan na yelli bitu alita fole dia fi malumpa-lumpai ranaka faccalana fungula ta'ala. Magi tawe nak karuba nalli bi alina tawe fole dia fi malumpa-lumpai ranaka faccalana fungula ta'ala. Yang kedua engka tutup si mata na baru sempo alina. Tega dia sa to na baru sempo alina tau dia na malata na jampangi pegori talai fak kasibiang. Tau dia nang kana macam ni ngatin na pegori talai fak kasibiang. Yena riyasa tau na balu sempo alena na tepangi alena riafi malumpa-lumpai rana kefacalan fungla ta'ala. Makanya selalu kita introspeksi diri. Ifaresa ya aleta. Deje tu gaga cawi nariku di matu paresa ya aleta. Tentu di matu sendiri misengi. Maka da magaru fak kasibiaku. De togor nama biasa lete falaku. De togor nama biasa wala hak ngatau lengi. De togor nama biasa di padiri atinna bali bolaku tentu ini matu sendiri misanyero. Makanya selalu kita introspeksi diri faresa ya leta. Nasabah yang namanya kematian itu degaga misangi. Bisa jadi madisi ladaki maku kewe, bisa jadi sehat ladaki maku kewe. Neki apa yang terjadi? Degaga misangiro persoalan kematian. Aja kamana makarki madisi mufaje, de fa bajangu mate. Aja kaman makarki malulo mufaje defa bajang umate amate ngidena kada madisi tawe amate ngidena kada malulo umuruna tawe ngare ko fole to jalan namuni fakkadang sehalanda watakalina namuni fakkadang malulo umuruna ngare ko fole to jalanna ya musti seruntu malaikat malakul maut. Makanya selalu kita introspeksi diri bagaimana ibadah kita, bagaimana fakkasibiatta, kemudian introspeksi diri engkamugana tarima fakkasibiatta fungula ta'ala yarig dan ade. Nah sabab dia itu gaga gunana mega fakkasibiang, mega ibadah nariko di matuna tarima fungula ta'ala. Angka tu biasa weri kadang na tufandita tariolo. Maka dewi ajak matana tanah nariko di natu.
ajak mu aduta nari kode muri tangke, ajak mu akiri nari kode na letu, ajak tu mak beri nari kode nari tarima. Aga fa batungan istungan ni maluan na masak kali sana. Neka bisa kita ambil kesimpulan makrewe, ajak mu tanah nari kode na tu, betuan na ada ajak mu fego seddi jama-jamang, seddi fak kasibiang assalamu jamanan. Nasabaya tu la salupu di rufatawe. Nari kuna boleh ki la sa assalam. Masampaja ki assalam masampaja na isanna mani fuangi na tarima na to dena. Biasa ka makoro. Mapuasa ka assalam mapuasa na isanna mani fuangi na tarima na to dena. Dena wadi makoro. Dena wadi na boleh ki talai la sa assalam. Neke farlu meto yoro yakin kang aleta makrina tarima fak kasibiak ufung ta'ala. Makanya niat yang paling utama. Makanya itu nari koto melo na lumak kasibiang fakasingi memang yolo niat melo ki sale bola tak fakasingi memang niat tak melo ki mas sempajang niga ya katai pada mata tu nari koto makiri surat nari kodena makasing alama ana tentu dena latu surat melo ki makiri bara dena makasing alama ana tentu dena latu barange neki nari ko makasimi alama ana niga melo ikiringan pasti latu ya tu kirimange. Pada matu nari kutu makasbiang makiri ki sempajang, makiri ki puasa, makiri ki akarobang. Niga melo rikiringa yero. Nari ku makasinya alamana makare fong Allah Taala melo rikiringan, pasti letu itu fakasibiang. Makanya itulah pentingnya niat, ikhlas ki semata-mata karena Allah. Makanya mega tu rifallah ngetak kadang-kala pegori talai fakasibiang haji na sabak duan rufa je tu fangup binari ku fakasibiang haji. Engkau fanguk bina fungla ta'ala, yang kedua engkau fanguk bina setangi. Tiga riasa fanguk bi setan minrei makan nasabak melomi male atarumposan melomi riasa rifadana rufatau melomi matu riharga rifadana rufatau melomi rifatu dayo lo kubotinge yano riasa fanguk bi setan nasabak nafsunna misimata naturusi na fego ditalai fakasi yang haji. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa nafak berakai Allah Ta'ala. Arifake guna kesempatan tasibah madecen terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini nari kuat dingi fegoki fak kasibiang. Nah sebab memang ibadah yang kita laksanakan di 10 pertama di bulan Zulhijjah malak de nafuji funglatan nari ku fegoki fak kasibiang rilana 10 Zulhijjah agi-agi ro amalatta yatuna yolle nari ko yolle masih sedekah ki yolle mengajibi angaji ki yuli mas sempajat tahajud silahkan, sempajat sunnah ifegau silahkan, meloki mapuasa silahkan. Banyak amalan yang bisa kita lakukan. Nekelat di makasih panariko yuli jama manang yiru ibadewe, yuli jama manang yiru fakasibiang malat de nafuji fungla ta'ala. Mudah-mudahan nafak barakai fungla ta'ala melok nampak amaraja. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah dan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم نور قلوبنا بالتوفيق والهداية واجنبنا الشرك والمنكرات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون.